Muraho cyane inshuti zacu, turabashimiye mwese mukomeze kudukurikira ku murongo wa chaîne ya YouTube ya Top G Rwanda TV. Rimwe na rimwe mu bihugu bimwe na bimwe byo ku isi bifite ubukungu butajegajega kubera ko bukungahaye mu bubiko bwa zahabu zihagije mu mabanki makuru y'ibihugu bitandukanye muri Afrika y'Epfo, Ghana, Sudan, Muri, Burkina Faso na Tanzania biri mu bihugu biyoboye ibidebo kugira zahabu nyinshi muri uyu mugabane wa Afrika. Kandi ibi bihugu bifite izina rikomeye cyane mu kohereza zahabu ku isoko mpuzamahanga mu bucuruzi. Reka tubibutseho kandi ibihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu bihugu bitanu bifite ibirombe bicukurwamo zahabu nyinshi ku isi dutuye, aho zahabu ingana na toni 7,490 bimaze gucukurwa muri iki kirombe cya zahabu cya Kibali muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nanone tubibutse ko ikirombe gicukurwamo zahabu nyinshi ku isi icyo giherereye mu gihugu cy'Uburusiya, aho kimaze kuvamo toni zirenga 1,900,000 za toni zamba kivuyemo kuva cyatangirwa gucukurwamo aya mabuye y'agaciro ya zahabu. Ibi bihugu twavuze haruguru nubwo bifite ibirombe bivamo zahabu nyinshi ku isi, ariko siko biri mu bitunze zahabu nyinshi ibitse mu banki y'ibihugu byayo. Ugereranyije n'urutonde ngiye kubagezaho, ibi byatumye nk'ibisanzwe Top G Rwanda mbategurira ibihugu bitanu bifite zahabu nyinshi zibitse mu bubiko bwa Banki Nkuru z'ibihugu Zabyo. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cy'Uburusiya, aho gifite zahabu isaga toni 2,335, kandi iki gihugu kikaba ari cyo dusangamo ikirombe cya zahabu kinini ku isi cyavuyemo na zahabu nyinshi kuva cyavumburwa n'abashakashatsi. Icyo kirombe ni Olympia Mine, ariko kuko iki gihugu kinagurisha zahabu nyinshi ku isoko mpuzamahanga ku bindi bihugu, bituma kiza ku mwanya wa gatanu, mu gihe kandi aricyo gifite ikirombe kinini cya zahabu kuri ino si ya rurema dutuye. Reka dukomeze top 5 yacu. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu cy'Ubufaransa, aho muri 2023 kiri mu bihugu byagize uruhare runini cyane mu bucuruzi mpuzamahanga bwa zahabu, aho bivugwa ko zahabu yagiye igurishwa n'iki gihugu n'amakampani y'abanyemari bo mu Bufaransa bagenda bifatanya na leta kugira ngo ubucuruzi bw'iribuye ry'agaciro ritunzwe n'ibihugu bike ku isi bukomeze kuba bwakwibikaho iribuye ry'agaciro. Ibi kandi byatumye ubucuruzi bugenda buzamura ikigereranyo cy'ubukungu cy'iki gihugu, kuko bivugwa ko hafi 3% kiyongereye ku musaruro mbumbe w'iki gihugu biturutse mu bucuruzi bw'amabuye ya zahabu. Reka dukomeze top 5 yacu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cy'Ubutaliyani, aho kibitse zahabu isaga toni 2,251, kandi Ubutaliyani bukaba buri mu bihugu bigenda bigura zahabu ziturutse ahantu hatandukanye ku isi, dore ko hari amakompanyi y'Abataliyani agiye mu bihugu bya Afrika, aho bigenda bagirana amasezerano bakaba bagura zahabu yabo bakayohereza igatunganyirizwa muri iki gihugu, bigatuma kiza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bitunze zahabu nyinshi muri banki y'igihugu yacyo. Tudatinze ntabwo twahagarara tutababwiye ko ku mwanya wa kabiri tuhasanga igihugu cy'Ubudage, aho iki gihugu kibitse toni zisaga 3,551 muri banki yacyo nkuru y'iki gihugu cy'Ubudage icunga izi zahabu. Izi zahabu ziri mu bituma iki gihugu kiri mu bihugu bifite ubukungu buhamye butajegajega, kuko ahasaga muri 2013 cyagiye kibitse zahabu muri bihugu bitandukanye by'amahanga, nk'uburyo bwo kugira ngo ibihugu bise nk'ibikigirira icyizere, dore ko igihugu gifite zahabu nyinshi kigirirwa icyizere n'ibigo mpuzamahanga nka Banki y'Isi ndetse na IMF. Reka dusoreze top 5 yacu ku mwanya wa mbere, aho
dusanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ifite toni zisaga 8,133 za zahabu. Ibi kandi bikaba bituruka ko iki gihugu gifite ibihugu byinshi gikuramo aya mabuye y'agaciro haba mu buryo bw'amasezerano atandukanye. Ibi bituma iki gihugu kitugarizwa n'ibibazo by'ubukungu ibindi bihugu byo ku isi bihura nabyo, aho iki gihugu kiri mu bihugu byarenze cyane ihindagurika ry'ibiciro ndetse no kuba igiciro ku isoko cyahindagurika bitunguranye. Reka dusoze tubashimira mwese mukomeje kudukurikira, mugakomeza gukunda ibiganiro tubagezaho bitandukanye, tubibutsa gukomeza gukanda subscribe, share, like na comment z'ibyo twahindura. Niba kandi hari ikiganiro wumva ushaka twazagukorera, watwandikira muri comment. Topci, ndabakunda cyane kandi nkomeje kubashimira mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro byacu tubagezaho. Imana ubaha umugisha naho ubutaha. Ciao ciao.